por la calle Real de Sabana Grande. Yo iba con mi esposa y nos paramos en la librería y vimos en la vitrina las matemáticas de la historia, uno de los libros en español. Entonces entré y lo compré. Y entonces me di cuenta el concepto fundamental y profundo de ese tema. Y hablaba de la Unión Soviética, que entraría en desintegración. Y entonces, claro, eso me llamó la atención mucho y yo vi que valía mucho eso. Esclar, quan Deulofeu escriu la seva matemàtica de la història, proposa un futur a partir del passat. A partir d'aquell moment, Deulofeu veu com, desgraciadament, tot el que ell ha anat dient es va acomplint, però el món no se l'escolta. Per tant, l'aparició en escena del general Bolívar representa per Deulofeu doncs, una gran finestra, una gran possibilitat de que per fi aquella matemàtica de la història serveixi per la seva finalitat, que era aconseguir la pau al món. Entonces, con esos conceptos, lo guardé, salí a París, gané la plaza para París, y en París presenté la tesis basada en su obra. Yo fui con mi esposa a Figueras, tenía su farmacia ahí, y ahí él leyó la tesis. Me la aprobó, y entonces regresamos a Caracas, a París, y entregué la tesis. Después que la estudiaron, un profesor vino al patio que yo estaba y me dijo, su tesis es la mejor. Inclusive un oficial colombiano me dijo que yo había pasado a la historia. Usted sabe que entonces se hablaba de que la Unión Soviética dominaría el mundo, que el comunismo dominaría el mundo. Se hablaba entonces, se peleaban con los Estados Unidos. Mi compañero norteamericano me pidió una copia de la enseguida. Don Alejandro, lo que vale ahí, su matemática. Deseo también comunicarle que mi tesis es ahora la primera parte de toda la interpretación militar, pues hice una segunda parte que entregué a los norteamericanos en diciembre de 1963. En Bolívar el que ens està dient és una cosa extraordinària, que aquesta teoria de la història la té la principal potència mundial. El camí que segueixen els Estats Units des de fa 30 anys, curiosament no s'està portant aquesta gran depressió absoluta i total en la que es trobarien tots els imperis que no coneixen la llei de la història. El Pentàgon probablement accepta aquesta realitat, la manipula i la porta al seu terreny. Él vino para divulgar su obra. No le hicieron caso. Yo sí le hice caso. Bolívar queda tan encantat amb la temàtica de la història que considera que cal presentar a Deulofeu, diguem-ne, en societat. I és per aquesta raó que se l'emportarà a Caracas. Y quedó satisfecho porque, inclusive creo que le hicieron una entrevista, quedó satisfecho porque hacer una exposición en la Casa del Escritor en Caracas es un éxito. Y quedó muy contenta y se fue muy satisfecha. No us podeu pas imaginar ni remotament l'expectació que hi ha a Caracas per la meva arribada. La ràdio ja va anunciar-la. Ahir vaig donar la meva primera xarla, que diuen aquí a la ràdio, en què no em limitaren el temps i vaig parlar més de mitja hora i aquesta transmissió, que començà a les 7 del matí, l'anaren repetint fins la migdiada. La reunió amb el Consejo Venezolano de la Paz fou un èxit complet i ho prova el fet de que va insinuar-se la presentació del meu nom com a candidat al Premi Nobel de la Pau. Eso yo lo leí. Don Alejandro dijo una frase muy sabia. La humanidad sigue un camino trazado de antemano y eso permite prever las guerras, evitarlas, tratando de evitarlas. No es la historia, sino que se puede ver el futuro de la humanidad. La gran pregunta que ens hem de fer és per què només el general Bolívar va ser capaç de copsar en aquell moment la grandesa del pensament de Deulofeu. Deulofeu afirmava que la humanitat no progressa.
evidentment aquest axioma li tanca les portes de tot arreu, perquè a ningú li agrada que li diguin que és un pobre desgraciat i que està en mans d'un destí que no pot controlar. Ha d'aparèixer un militar acostumat a la guerra, que entén que aquest concepte del no progrés, d'aquest concepte del determinisme històric, o aquest concepte de que per fi la història deixa de mirar enrere i es vehiculitza cap al futur, pot permetre acabar amb les guerras. Su obra sigue vigente en la Edad Media y tiene un gran valor porque presenta la verdad de la historia. Don Alejandro es un hombre grandioso, no se le ha hecho la justicia que se merece.